هو ما قرأ. He hasn't read. He didn't read. O okumadı. Ол оқымады. ثم then ondan sonra yani sonra сосын ما قرأت بعد. Я еще не читал. ما قرأت بعد. I haven't read yet. بعد это yet. I haven't read yet. ما قرأت بعد. Ben daha okumadım. بعد это daha. Мен әлі оқымадым. әлі бұл жердегі بعد. هل قرأت? Did you read? Did you read? Or have you read? Yeah. And so next. ماذا فعلت? What did you do? Sen okudun mu? Bunun Türkçesini okumadım bence. Sen okudun mu? Ya? Hal qara'ta. Maza fa'alta? What did you do? Sen ne yaptın? In Turkish. Sen ne istedin? In